so update ya nim say ya man Ghana mo hanum say aye rasta couples hun sensem ya na ejitene ne awo ya man Ghana mo hanum say na nam so ma so fododo na e de o ma na ba betu sansem yi aye bianka say papa mpo Prophet Akwesi Eric Entry edda na betu mu krampo ka say aye ade couples ya fa omo embre no betu ma bomu deliverance ebusia fonfom na nsi fom paaye no betumi age omo na we na KUMCHACHA so di na no aba betu sansem yi bi ka say aya ade na mo nam hoi pa do hu se kopusi pa mo na mo nam hoi aya hunhum ade bi na ha mo nti be ya fa kopusi embre no tumi bo mo deliverance mu odin na adan na obetumi bo mo deliverance ama mo ho atom ama mo ho tom kron be san so agina mo na so pimpim pa era ye nyame juma ni je papa na bra sa be beto mo nti so say ne papa Prophet KUMCHACHA ekaye oni bibi abrabo aye bo no ya na mekase mi say ashase anything say we your beginning is not important than the end na oya software ya what this software nyam juma na pempen so say sabe edu ba bia wadu a wode anim kwase aka na busua ene oba no nyina so ne na busua na bibi ani paye bia no eso tumi eye ni na so for no say beginning na or ya swallow no start ya so ni na ni paba okay ni paba papa na say what follow ni kakra okay oh thank you medase ni paba but nyame juma no unya ni da bia sade ya wo pe ayete sa brabo da bia wa usika da bia wa niska da bia wa nsuo beto no da bia wa wiabo to ya swallow ni pe ma nyame na ofra wona no koso na ma won pai bo mu nyeten ba edu baby no na ni pe ma no ena media me hu say wa divert na be mu buye thank you what dia be mu buo no to wa divert ye ena me hu say wa fa baby cause most of asofo bebro wa won ya asole na se ni pe ma ebi ko nuro so ebi ko benin ehefa Indian eko Abidjan tu kwan ko baby no akọ powers na odi abeya asole na said abeya e de crowd beba edom beba na de wontumi nya kora na miracles bi eba ebi yini bebre even on tu kwan kren ko baby atesa no ebi nso oya asole no rese ni pe ma na any fake miracle woni ebi ni nkrofo hyehye ho de nyame nkan ye ba fine na wa ye ba fine ye ni freni na wa ye ni freni ba ni nyina no ye bone just say you can never can say totally bad than us it's media soft KUMCHACHA medi soft watching 30 something years sani ya ma we nyina ye mfa nya futu na asofo ni bi mfa nsua de eti enye kwa once spirit bi wo wa ukuhia na de ade bebra ono ntumi minim sofo bi a wa gidin wawu mi monidin but ni wo ye tantantan obe wo na no we chia kwa ha amaniti edu ba bi o kan na numa se be 5 minutes no wu ye sa ba bi o fire pa awo koye ni ma bi no one day why asole ya wie sa oye consultation we ba na we ko nipa ni nyina ba afi wote na konwa mu sa do mu ya se ensa bi firi wiem na no pan apono obi kura de ko office wo mpofurum so for net ya konwa mu ana no ache akwa ana no ache akwa anche bia wo wie eti ye hwe yi awo nyame dwuma ye nyina ye ti awon fe sa wo bibi fofora bibi samia okay nti yen hwe yi nti na tese papa asofo na ebimu yen sentrene mane traso na obu ho a eti se papa wo ye adwuma ya che unim se de wona hase na etie na ne man hye dan ko yi ma no na sorry den so unim se ni padom wo ne ade enso no within a twinkle of an eye ene ma agibum sanko for ne beka se wo mu nyina no wo mu fri nyame ana wo mu fri nyame wo mu de akeka mo se oya sole no so the beginning na etie no start here no onidom
ni nyama ne church nyina bibia wo form so ko di bibi Friday wanya kodro ne ankeka bia oh eno de wo bebre one say okay Matthew 24 verse 28 ya Bible say baby fun wo na won enkode ye bo wo ma no one say ne nipa be wi ase no dodo na pensenchele ne sa me kwa asole me kotie nkwaje asem ai ebeje me nkwade me akwa heaven no ko se wo so bibi na waka kire thank you dano me bompa ye ma obi e wo telephone so me bompa ye ma ni wi ya no afra me sofo e den na ehu fa me ho e na me se me hu dabo otu nkusu yo wa pampam nipa so mo ye won 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3 wase ni pe bedu ba bi a won beti anansesem a chensem no se o sofo abompa ya mo wi sofo ne na kebe kase bi a me hu we na maka chiro ba wonu bisa se e den na hu ye eti hu bibi kura abetumi abotirim na waka chiro okay sanity yo to see I share God Papa the greatest the Empress Lupita said there one more trending na ile ne friends Empress Lupita ish said there one more trending and near my one more year any ade amafo keka se empo omumi no mu adwu yare eni ama nkoso yi ti o se eni enkom sense ye be promote nya wo ye no e wo social media so papa sasem no wo so hu ne se eni ama nko yi mo se social media no won se ese baby eyiyi baby na da no me kan se sa de we beginning nyina ye Kofi Adoma won wani ne kofa bae okay yamfa asedem Kofi Adoma okay na yamfa numunyam ma Kofi Adoma na ye wo abasobode bia yamfa mo Kofi Adoma won wani okay ebi se mi ye no one na yele no daka enye social media ba ya any radio ni TV ba ya ka wote debut ka hui ba e boss ano aye trending issue but me account was the president kora wo hu video no vice ye hu ministers ye hu eno na boa se ye mpaibo a e kwan bi ba ba da ho na on de ne ko e adwemu yade a e kwan bi ba da ho na on de ne ko MP a ankasa ne ma we kaye hu yeti ya pie no e ye good yes wo ton wo yade a e na wonya ho aduro eti ye pie ye no e ye sa pie papa ya sha de ye nim se papa prophet KUMCHACHA ndo ensem bi wo no mo nka ne sa nke waka ne se pa de na ndi obetumi aye nti e be stress ebusuafo betumi akwa hwe ye nua ba ne ye nua ba me ye de amo akwa koma papa prophet KUMCHACHA no wabo mpa ye e de age omo kai say social media handles ni nyina ya attention tv nti baba omo ya so be like wa share no wa comment e we videos ni nyina eso no we di channel no ho adanse e de age afoforo o share mo abonti abom samra na from ohema echa